Саламатсыздарбы урматтуу көрөрмандар, саламатсыздарбы урматтуу окуучулар. Кыбыраган кырашат. Жөн жата бербей кыбырай берейли. Эми колуңарда смартфон эле болсо, үйдө болсоңор дагы, чүйдө болсоңор дагы, маршруткада жүрсөңөр дагы, төшөктө жатсаңар дагы, туалетте отурсаңар дагы, жолдош постоянно силер менен корейчени үйрөнөм деген каалооңор болсо, любой жерден үйрөтө берет. Кана эмесе баштайлы. Бүгүн 10-чу сабак биздин. 10-чу сабак. Бүгүн ушул өткөн 10 сабактын ичинде эмнелерди үйрөндүк, кандай деңгээлге жетип калдык, ошону бир жыйынтыктоочу сабак болот. Кана эмесе доскага көңүл бурабыз. Шиктан. Шиктан, ашкана. Шиктан ашканага. Барыш, кайда, кимге, эмнеге? Ашканага барам. Шиктаңе камнида. Самушил, офис. Самушил, офис. Самушире камнида. Самушире камнида. Офиске барам. Кийинки тема. 한국어. 한국말, 저 болсо 한국어. корей тили. 한국어를 корей тилин 공부합니다. 한국어를 корей тилин 공부합니다. Табыш. Кимди, эмнени? корей тилин окуйм. 중국어. Кытай тили. 중국어도. Кытай тилин дагы. китайскийди тоже. 중국어도 공부합니다. Китайский тоже изучаю. же болбосо учу деген сөз. Түшүндүңүздөр да? Кана эмесе диалогту баштап көрөлү. 저는 날마다 도서관에 갑니다. 저는 날마다 도서관에 갑니다. 맨 gün сайын китепканага барам. 저는 날마다 도서관에 갑니다. 맨 gün сайын китепканага барам. 도서관에는 책이 많습니다. 도서관에는 책이 많습니다. китепканада болсо китеп көп. 도서관에는 책이 많습니다. китепканада болсо китеп көп. 학생도 많습니다. 학생도 많습니다. 스튜던트 дагы көп. 학생도 많습니다. 스튜던트 дагы көп. 학생들이, 스튜던트들, 학생, 스튜던트, 학생들이, 스튜던트들, 학생들이 열심히 공부합니다. 학생들이 열심히 공부합니다. 스튜던트들 тырышып окушат. 스튜던트들 усердно окушат. 학생들이 열심히 공부합니다. 저는 책을 읽습니다. 저는 책을 읽습니다. мен китепти окуйм. 저는 책을 읽습니다. мен китепти окуйм. 잡지하고 신문도 읽습니다. 잡지하고 신문도 읽습니다. газетаны жана журналды да окуйм. 신문하고 잡지도 읽습니다. журналды жана газетаны дагы окуйм. 숙제도 합니다. 숙제도 합니다. үй тапшырманы дагы жасайм. 숙제도 합니다. үй тапшырманы дагы жасайм. Кана эмесе башынан баштап кайталап коелу. Жалаң гана корейче. 저는 날마다 도서관에 갑니다. 저는 날마다 도서관에 갑니다. 저는 날마다 도서관에 갑니다. 도서관에는 책이 많습니다. 도서관에는 책이 많습니다. 도서관에는
책이 많습니다. 학생도 많습니다. 학생도 많습니다. 학생도 많습니다. 학생들이 열심히 공부합니다. 학생들이 열심히 공부합니다. 학생들이 열심히 공부합니다. 저는 책을 읽습니다. 저는 책을 읽습니다. 저는 책을 읽습니다. 잡지하고 신문도 읽습니다. 잡지하고 신문도 읽습니다. 잡지하고 신문도 읽습니다. 숙제도 합니다. 숙제도 합니다. 숙제도 합니다. Qanamasa könügülörgө ötölü. Birinci könügü. Cip. Cip. Üy. Cip. Üy. 갑니다. 바람. 갑니다. 바람. 갑니다. 집에 갑니다. 집에 갑니다. үйгө 바람. 집에 갑니다. үйгө 바람. 학교. 학교. мектеп. 제 университет. 학교. мектеп. 제 университет. 학교에 갑니다. 학교에 갑니다. oku자가 바람. 학교에 갑니다. oku자가 바람. 도서관. 도 кадимки эле о, до, со тамак менен айтылат турган о, досоган. Бирок башында мен айткандай, жаңы үйрөнүп атканда досоган деп эле айта бергиле. Экөөнүн ага көңүл бурбай эле о деп эле досоган деп эле айта бергиле. Корейстер по-любому түшүнөт. Силерди жаңы окуп аткан окуучулар экен деп коет. А кийин бара-бара өзүңөргө угулуп баштайт. 도서관에 갑니다. 기텝카나가 바람. 도서관에 갑니다. 기텝카나가 바람. 사무실. 사무실. 오피스. 사무실. 오피스. 사무실에 갑니다. 사무실에 갑니다. 오피스게 바람. 사무실에 갑니다. 오피스게 바람. 대사관. 대사관. 엘치릭. посольство. 대사관. 엘치릭. посольство. 대사관에 갑니다. 대사관에 갑니다. 엘치릭에 바람. 대사관에 갑니다. 엘치릭에 바람. 바다. 바다. 댕이스. 바다에 갑니다. 바다에 갑니다. 댕이스게 바람. 바다에 갑니다. 어디에 가십니까? 어디에 가십니까? бұл кейінгі көнүгү. Қайда баратасыз? Қайда барасыз? Корейлер қайда барасыз жана қайда баратасыз деп экөөнүн бир эле сөз менен айтат. Мына кыргызчада биз мен барам, дайыма барам. Мына мектепке барам. Кече баргам, бүгүн барам, эртең барам. Дайыма барам дегенде да барам дей беребиз. Анан эртең барам, келечек дегенде да барам дей беребиз. Бир эле сөздү колдонобуз. Учур чака, анан келер чака. Корейцтер болсо дайыма кылып аткан нерсесине жана азыр именно кылып аткан нерсесине бир эле мүчө колдонот. Камнида барам, анан баратам дегенде эле камнида дей берет. Аны сиздер кийин түшүнүп баштаганда ситуацияга жараша колдоносуздар. Одие кашимника? Кайда барасыз десе да болот, кайда баратасыз деп сураса да, которсо да болот. Одие кашимника? Кайда баратасыз? Мына азыр көрүп калсаңыз, кайда баратасыз? Одие кашимника? 집에 갑니다. үйгө баратам.
어디에 가십니까? Кайда баратасыз? 어디에 가십니까? Кайда баратасыз? 학교에 갑니다. 학교에 갑니다. мектепке баратам. 학교에 갑니다. мектепке баратам. 어디에 가십니까? 어디에 가십니까? Кайда баратасыз? 어디에 가십니까? Кайда баратасыз? 식당에 갑니다. 식당에 갑니다. 카페게 바라탐. 식당에 갑니다. 카페게 바라탐. 어디에 가십니까? 어디에 가십니까? Кайда баратасыз? 산에 갑니다. 산에 갑니다. 도고 바라탐. 산에 갑니다. 도고 바라탐. 어디에 가십니까? 어디에 가십니까? Кайда баратасыз? 어디에 가십니까? Кайда баратасыз? 바다에 갑니다. 댕izге 바라탐. 바다에 갑니다. 바다에 갑니다. 댕izге 바라탐. Кийинки көнүгү өтөлү. ар күнү же күн сайын деген теманы өтөбүз. Келе көңүл буруп карайбыз. Нальмада одие кашимника? Күн сайын кайда барасыз? Нальмада одие кашимника? Нальмада одие кашимника? күн сайын кайда барасыз? 날마다 시장에 갑니다. 날마다 시장에 갑니다. күн сайын базарга барам. 날마다 시장에 갑니다. 날마다 무엇을 하십니까? 날마다 무엇을 하십니까? күн сайын эмне кыласыз? 날마다 무엇을 하십니까? күн сайын эмне кыласыз? 날마다 한국어를 공부합니다. 날마다 한국어를 공부합니다. күн сайын корей тилин окуйм. 날마다 한국어를 공부합니다. күн сайын корей тилин окуйм. 아침마다, 아침, эртең менен, утром деген сөз да. 아침마다, ар эртең менен, каждое утро, ар эртең менен, эртең менен сайын. 아침마다 무엇을 잡수십니까? 아침마다 무엇을 잡수십니까? эртең менен сайын эмне жейсиз? 아침마다 무엇을 잡수십니까? эртең менен сайын эмнени жейсиз? 아침마다 빵하고 우유를 먹습니다. 아침마다 빵하고 우유를 먹습니다. эртең менен сайын нан жана сүт ичем. 아침마다 빵하고 우유를 먹습니다. эртең менен сайын 난 жана сүт ичем. 저녁, 개친데, 저녁, 개친데. 저녁마다, 저녁마다. бирок г мдин астында жазылганда мына 저녁тон кийин м келет атпайбы? ушунда 저녁 к деп окулбай 저녁마다, 저녁마다 무엇을 하십니까? ушундай майда нерселерге көңүл буруш керек да. Эгерде майда нерселерди силер нюанстарды жакшы биле турган болсоңор, башкаларга караганда конкурентоспособный болосуңар. Башкаларга караганда артыкчылыгыңар көбүрөөк болот. Профессионал болосуңар да. Мелочтарга көңүл бурбай турбаган болсоңор, анда катардагы эле адам бойдон калып каласыздар. 저녁, 저녁마다 деп көптөр үйрөнүшүп алат. бирок 저녁마다, 저녁마다 무엇을 하십니까? күндө кечинде эмне кыласыз? күндө кечинде, mesela күндө кечинде, ар күнү кечинде эмне кыласыз?
bir ырды эстеп кеттим да. 저녁마다 운동을 합니다. 저녁마다 운동을 합니다. Күндө кечинде же болбосо каждый вечер, каждый вечер тренировка кылам. 운동, тренировка. 저녁마다 운동을 합니다. 저녁마다 운동을 합니다. ар кечинде тренировка кылам. машыгуу кылам. 주말, 주마는 аягы. 주말마다, ар 주마는 аягында. каждые выходные, ар 주마는 аягында. 주말마다 무엇을 하십니까? 주말마다 무엇을 하십니까? ар 주마는 аягында эмне кыласыз? 주말마다 여행을 합니다. 여행, 여행, 여행 деп жазылат. айтылганда 여행, 여행, 여행. 주말마다 여행을 합니다. 주말마다. бирок башында үйрөнүп атканда силер ушу жазылганындай эле окуй бергиле. 주말마다 여행을 합니다. 주말마다 여행을 합니다. ар 주마는 аягында саякат кылам. 날마다 무엇을 하십니까? 날마다 무엇을 하십니까? 군 сайын эмне кыласыз? 날마다 무엇을 하십니까? 군 сайын эмне кыласыз? 날마다 일합니다. 날마다 일합니다. 군 сайын иштейм. 날마다 일합니다. 군 сайын иштейм. акыркы сүйлөмдү айтайлы. Сиздер менен ушуну менен биз сабагыбызды бүгүнкү күнү аяктайбыз. 날마다 무엇을 가르치십니까? 날마다 무엇을 가르치십니까? 군 сайын эмнени үйрөтөсүз? 날마다 무엇을 가르치십니까? 군 сайын эмнени үйрөтөсүз? 군 сайын 날마다 한국어를 가르칩니다. 날마다 한국어를 가르칩니다. 군 сайын корей тилин үйрөтөм. 날마다 한국어를 가르칩니다. ушуну менен бүгүнкү сабагыбызды аяктайбыз. Эгерде суроолор боло турган болсо, ылдый жака комментарийге жазып коюңуздар. Бүгүнкү текст дагы башка тексттердей болуп эле ылдый жакта комментарийде жазылып турат. Дагы башка суроолор боло турган болсо, бул жактагы номерге WhatsApp аркылуу суроо узатып койсоңуздар болот. Саламатта калыңыздар.